Ke rata go gopela tshwarelo ka pelo ya ka moka go balapa ao ke mantšu a mafelelo ao a ntšhitšego ke mozikaise Malephane ka morago ga gore a tlholelwe mengwaga e 20 kgolegong. Kgorotsheko e tlhile e kwele ka ga ditiragalo tšeo di tšhabišago madi a mmele malebana le polao ya tšhegofatšo Pule. The accused had a firearm hidden in his belt. The accused got out of the jeep, opened the passenger door, grabbed Ms. Pule by her arm and pulled her out of the jeep. The accused shot Ms. Pule once and she fell. The accused believed Ms. Pule was dead and put her on the back seat of the jeep. The accused drove to Durban Deep to a quiet place. Ms. Pule died and the cause of death is a gunshot wound to the chest. The accused did not think clearly and still had it in his mind to hang her and to make it seem that she committed suicide. Malephane o tsenetse tumelelano le botšhotšhiši ka morago ga go ipona molato wa polao go šediša toka go phethagala gape le go swara sethunya seo se beng se se molaong. Gape o iphetošitše hlatse ya mmušo molatong wa monna wa mengwaga e 32 yo a šupilwego ka monwana gore ke yena a ntšhitšeng taelo ya gore Pule a bolagwe. There's a possibility that if this accused does not give evidence against the so-called mastermind in this case, the so-called mastermind may possibly evade the dictates of the law. And that is the criterion which has persuaded this court to state that despite the ghastliness, the reprehensible, brutal murder of the deceased, it appears to be a just sentence given the circumstances. Lapeng la ga Pule ka tlholo ye e tliša khomotšo le ge ba sa goga boima go ka amogela seo se diregilego. We can't stand in his way of freeing his conscience. On behalf of the family, we do accept his apology. Bobedi sephodisa sa Gauteng le botšhotšhiši ba setšhaba bo kgonthišitše gore monna wa mengwaga e 32 o tshwaretše karolo yeo a e ralokilego polagong ye gape o tla tšwelela pele ga Mmaseterata wa Roodepoort ka mošupologo.